kumkum bhagia serial khain lo shi ve ngai to em o ni chuan he video a hian achang tunu chanchin toite kan shi don ani he serial a hian pragya tin kan shi ve kani ya ma se aming dik tak hi thruiti cha ani sangkha zakwa somriat paru February ni somni paru khan Begusarai Bihar India piang ani ya tuna kumza thi kumsom thung pasari ni pragya hobby te ho hi reading te traveling te le lam te ni pragya school kalna thin hi modern India school kalmadu ani anuwa Lakshmi Public School Delhi train Azir chuakani a college hi Sri Venkatesh Saru College New Delhi train Azir chuakani chuan a profession hi actress ani a career a serial ma saber hi dhum machaw ani sangni som pathuma khan balika vadua thokle niya hemizo hian kumsangni sompali khan kumkum bhagia thokin lar taka chuaka chumizo chuan pragya tin arshi chanzo kani chuan he serial hi tun thlengin anla peya ma se tuna chuan afate howin an chunzo mani award chungchang han soidon ta ila kumsangni sompanga khan best actress le best couple award adongani chuan kumsangni somparuk le sangni sompariata khan face of the year le actress in lead role award adongani apa minghi Mithila cha aniya anu minghi Anmol ja ani chuan anaw minghi Shashanak ani chuan ai fair hi TV star Harshat Chopra nen anni thina ma seri lo te chungin an in trend tadei ni tuna soidana chuan Kunal Karan Chopra nen anniya chuan a hlo zathi episode khata nuai ni a church thina ni ole vointan du tok photila tiang ang makdo chanchin te hi kan soi zel don aniya minla subscribe lo chuan an chan ngei don kan channel telsen bayo mi jo hin la subscribe lo ni chuan khongai lo subscribe pin bell icon mi lo me